Okay, namhlanje ke sila ibambe la uphinde uyibambe la. Sanibona, uye kudokotela wangempela lo. Uyakhumbula ukuthi ekuqaleni ngake ngakuzela ne-research yomdolofiya. Chances are abantu abaye basebenzisa umdolofiya ba-abuse ngaleya ndlela. Angicabangi ukuthi u-5 years uzowuqeda. Only people abangaba safe yilaba abachatha njalo. Not to say ukuthi ngithi ku-right ukuchatha, I'm just saying because you are flushing your system. But nje if wawuchatha, wawuqala ukubona ukuchatha ngalesa sikhathi, namanje uzoba nenkinga, yabo. Okay, sikho-ke lapho. Nakhu la namhlanje sikhona. Bambe la. Wena sisi we-face skin. Wena ibambe la. Nice. Skin what? Ubani we-guys owathi ama-sperm endoda ayanceda nje ebusweni. Hey, ngincedwe yiwo nje. Gcoba u-apply wona mntase. Namhlanje zolazi iqiniso ukuthi ayasenzani vele sibe right noma wasenzi. Regardless ukuthi khona owakwenza kwamsebenzela, ngizokutshela i-risk yakhe. Awuthi actually ngiqale ngalokho, lo wakwenza kwamsebenzela. Ngizoyishaya ngesiZulu because if I go nge-English version bazoyivala. Iqiniso abalifuni. Ngubani ongazi ukuthi i-skin is sensitive? And point number 2, who said wena uma uzosebenzisa inangizana yomuntu wakho, yabo, usebenzise lo owomuntu wakho, usukhohliwe STI or wezwa kuthiwa i-STI isebenza le ezansi kuphela? Ukhohliwe STI or ucabanga ukuthi i-STI i-applya uma sidlala igame kuphela, kodwa okuyophuma kulo muntu wakho le liquid le ayisenayo i-STI yona? What is the exchange yenangizana ye-STI? Ayinayo i-STI. So when mawuyithatha uyi-applya ebusweni, isikhumba ngithi the moment uthi wena hhayi yasebenza ingoba sikhonile ukuyi-receive-a, siyemukele lento, and lento yegazini. So wait, ayisena STI lento le uma kuba umuntu wakho una-STI. Okay, ngiyabuya ngizoyiqhuba le ndaba le. Ngizokutshela number 1 ukuthi iyasebenzani noma ayisebenzi. Ngizokwenza ividiyo number 2. Point number 2, if isebenza, yibuphi ubungozi okumele kusasa uyobu-check-a uma kube uke wayi-applya? Uma kuba wakayi-apply, what can you start with for you to use lento le, for you ukuthi kukusebenzele?